režim Josipa Broza. Jer režim Josipa Broza danas, utoliko je knjiga potrebnija, ne mali broj vrlo glasnih aktera na našoj političkoj javnoj sceni gotovo da kuje u zvezde. Kao vreme u kome smo svi manje ili više lepo živeli, pa je čak ovde došao jedan francuski novi filozof, autor jednog filma o Bosni, koji je prikazan prvo u Reksu, potom na jednoj televizijskoj stanici, i u kome svojim sopstvenim glasom čovek kaže: Josip Broz najmanje totalitaran od svih totalitarnih upravljača. Vidite, ova knjiga svedoči o tome kolika je i to bila i još uvek jeste politička predrasuda. Niti sam Josip Broz, niti je njegov režim bio najmanje totalitaran od svih totalitarnih upravljača, nego se ni po čemu nije razlikovao, pa ga je čak po surovosti i prevazilazio neke druge totalitarne režime. Ja dakako mislim da bi knjiga zahtevala, ali ni prostor, a ni svakojako specijalnost autora same knjige nije to dopuštala, i neke izlete u oblast političke filozofije, sociologije i filozofije uopšte. Ja ću zato sebi dozvoliti o tome da kažem nekoliko reči. Na jednom mestu gospodin Kostić pominje takozvanu diktaturu proletarijata, jer s pravom hoće da potraži i u ideologiji marksizma uopšte neke pretpostavke za ono što se ne samo u Jugoslaviji Josipa Broza, nego i u svim takozvanim socijalističkim zemljama odigravalo. Vidite, ima samih nekih sintagmi, verbalnih iskaza, koji se mogu psihološki analizovati, jer vode do mentalne strukture onih koji su takve sintagme stvarali. Uzmite onaj drugi deo sintagme, diktatura proletarijata. Kad je to cela jedna klasa, bilo proletarska, bilo neka druga, mogla upravljati nekom državom? Znate, tehnički je nemoguće da pripadnici čitave jedne klase uzmu u svoje ruke državni aparat. Državni aparat je uvek u rukama jednog malog broja ljudi. Oni mogu tvrditi da zastupaju interese te ili neke druge klase, ali to je nešto sasvim drugo. Uzmite, međutim, drugu reč koja mnogo više govori, reč diktatura. Marks je bio dovoljno obrazovan čovek da zna šta je zapravo izvorno ta reč značila. Ona je značila ovlašćenja koja je od rimskog senata dobijao takozvani diktator. Dakle, vlast koja se ne uzima silom. Drugo, ovlašćenja ograničena prvo vremenski. Po isteku od 6 meseci diktator je bio dužan da ta svoja ovlašćenja vrati senatu. I drugo, ograničenja njegove vlasti ogledala se u tome što diktator nije smeo da objavljuje ratove, nije smeo da uvodi nove zakone, nego da samo suspenduje stare, i, vrlo važno, to smo na sopstvenoj koži iskusili, nije smeo da rukuje državnom blagajnom. To je diktatura. A vidite, ono što je Marks zvao diktaturom bila je despotija, vlast koja se uzima silom, koja je vremenski neograničena. Marks nigde nije rekao kad će ta njegova diktatura prestati, i druga vlast koja ni u kom drugom pogledu nije bila ograničena. Dakle, ta vlast je, to se u praksi posle pokazalo, a Marks nije nikakva ograničenja u tom predočio, ta vlast je mogla da objavlja ratove, da ne samo suspenduje stare, nego donosi nove zakone ili tačnije uspostavlja bezakonje i da rukuje sasvim neograničeno državnom blagajnom. Sad vidite, kad neko ima potrebna znanja o tome šta je diktatura, šta despotija, lažno predstavi ono što bi inače dobro morao znati da znači diktatura, to ukazuje na put koji vodi ka njegovom mentalnom sklopu. A za mentalni sklop tog čoveka ključna je jedna rečenica koja se nalazi u jednom njegovom poverljivom saopštenju u kojem on poručuje svojim
partijskim drugovima. Da na provokacije buržoazije reaguju s kamatom. Pazite, s kamatom. Znači, ne oko za oko, zub za zub. Za jedno oko, dva oka, za jedan zub, sve zube. To s kamatom upućuje na jednu odrednicu, ona se nalazi samo kod Karen Horney, one poznate psihoanalitičarke, ona pod tu odrednicu podvodi takozvane arogantno osvetoljubive osobe. Dakle, onaj ko je arogantno osvetoljubiv čovjek vraća oko za oko, zub za zub. Arogantno osvetoljubiv vraća s kamatom. I to vraća kako? U Kapitalu ima, dozvolite samo još na to da ukažem, jedno ključno mesto, tamo gde Marks govori o istorijskoj tendenciji kapitalističke akumulacije. Pa kaže da kapitalizam mora biti uništen i bit će uništen. Obratite pažnju na glagol uništiti. On odgovara logici arogantnog osvetoljublja. Onaj ko arogantno osvetoljubi neće za razliku od autoritarnog vožda ideologa da se zadovolji time da počini, podredi svoje protivnike, nego hoće da ih uništi. Dakle, da se poslužujem poređenjem za koji sam posezao i nekim drugim prilikama, nije crv naknadno ušao u jabuku, bio je veš u njoj. I odatle, od tog crva vodi jedan logičan luk prema golom otoku. Dozvolite vam samo da skrenem vašu pažnju na još jedan kontrolni primer. Takvi kontrolni primer nema dovoljno po meni u knjizi Stojan Kostića u nekom drugom izdanju. Ako prihvati moju sugestiju, možda će ih biti. Goli otok je zapravo samo logičan produžetak onog što je sa prvim činom dolaska na vlast Josipa Broza i njegovih prijatelja ustoličeno na ovim našim takozvanim prostorima. Na desetine hiljada ljudi ubijenih bez ikakvog suda. Na desetine onih osuđenih na takozvanim montiranim procesima, recimo Draža Mihajlović, koga su drogirali pomoću droge koje se zove meskalin, korišćene na moskovskim procesima. Učenik slavnog Andreja Višinskog, Miloš Minić, bio je javni tužilac na tom procesu, još uvek je, Bogu hvala, živ i zdrav, čak ima prolaz u nekim listovima ovdašnjim, u listu koji se zove Danas, u 2 nastavka je držao slovo o tome kako bi trebalo rešiti problem Kosova. A takozvana lustracija za koju se zalažu najvećima prikriveni titoisti danas, ne bi trebalo da se odnosi na to istog Miloša Minića, a koliko ja razumem ni na Jova Kapičića, koji je bio jedan ključnih razbojnika iz Likovaca i Volova. Sad još dopustite da ovde predočim jedan slučaj, primer kako hoćete, koji ne možete nikako znati. Znam ga samo ja, jer čovjek koji mi je to ispričao, moj dobar prijatelj, on se zvao Zoran Gavrilović, bio profesor univerziteta, više nije među živima. Neko bi mogao pokušati da protumači Goli otok kao neku vrstu situacionog reagovanja. Ratna situacija preti opasnost da se režim uruši, pa u takvim iznimnim situacijama iznimno se i popušta. Ali vidite, u mirno doba tog mog prijatelja pozovu u policiju i traže od njega da dostavlja svoje prijatelje. On je bio iz stare srpske kuće, još moj deda bio predsjednik Srpske akademije nauka, on to naravno odbije. Onda ga izgledi postavi u ćošak da stoji nekoliko sati. I ništa ga više ne pita, ništa više ne kaže, samo povremeno priđe i zgazi ga na nogu. I tako 2 meseca. 2 meseca čovjeka poziva, 2 meseca u ćošak i 2 meseca mu gazi nogu. Samo jednu nogu. Od te noge čovjek je umro. Dobio takozvanu aterosklerozu. Vidite, to je bilo u mirnim vremenima Josipa Broza. Dakle, postoje takozvani kontinuitet u najdublju logici takvih režima, u najboljoj logici ideologije koja je nadahnjivala te režime. Ja ću da privodim, naravno, ovo moje izlaganje koje se ponešto odužilo kraju i zadovoljit ću samo još jednom napomenom. Pisac ove knjige za sebe kaže da je scijentistički psiholog. Možda bi se
ovi naši komunistički psiholozi lako naježili na takvu jednu izjavu ili priznanje koje mi je iznuđeno. Naravno, što se da lično tiče, ja nema razloga da se ježim. Ja mislim da je humanistička psihijatrija i psihologija doživjela svoj puni krah zahvaljujući recimo fenomenu Josipa Broza lično. Molim vas, čovek je odgovoran za tike silne zločine, lepo mirno živeo, lepo mirno u krevetu umro. A Vjačeslav Molotov u jednom danu 1934. godine potpisao sa Stalinom 3400 smrtnih presuda, živio čovjek lepo negde do 96. godine, skakutao moskovskim ulicama, pljuvali ga oni koji ga na ulici vide, on ništa, čak je bio ponovno primljen u Bolševičku partiju. Dobro. Ali naravno, ja nisam sklon da prihvatim skinerovski, bihevioristički model prema kome ima neke svoje naklonosti gospodin Kostić. Mada odmah moram da kažem da su jedno te njegove na nekim mestima iskazane sasvim otvorene naklonosti, a drugo je ono što je on kao objektivan i nepristrasan istraživač ustanovio. Evo, tu ima neko dvojstvo u njegovoj knjizi, pa dozvolite da i na to skrenem pažnju, strana 96. Čitam, Golotočko učilište je bilo veoma diferencirana galerija ljudi i neljudi, mučitelja i mučenika. Vidite, veoma diferencirana, to sasvim odgovara nalazima autora ove knjige i to je, mislim, odgovara nalazima diferencijalne psihologije uopšte. Nije, dakle, nekakav socijalni model, ono što mi zovemo društvo, nešto što može takozvanu ljudsku prirodu koja je navodno, kako misle bihevioristi, neka vrsta gline da oblikuje kako hoće. I ne stoji stvar tako, to je bar moje mišljenje, evo, tome je sklon pisac ove knjige, neka se ne naljuti na mene, ja se nadam da neće, više sam ga hvalio nego kudio. Evo šta o tome piše na strani 189. Epilog. Piše da su pojedinci bili oni mučitelji i mučenici samo alatke neljudskih društvenih sistema. Ja mislim da to iz ugla golemog psihološkog iskustva, kako oni koji se zovu Menschenkenner, kako kažu Nemci, tako i brojnih zatočnika diferencijalne psihologije, nešto što se ne može potkrepiti i što ne potkrepljuju ni nalazi same ove knjige. Dakle, hajde da se vratimo na primer onih srazmerno brojnih samoubistava. Vidite, isti socijalno-politički model nije mogao da preoblikuje jedan nezameraljiv broj zatočenih na Golom otoku koji su izvršili samoubistvo. Dakle, ništa se tu nije moglo postići ni prevaspitavanjem neutralice. Uzgled bude rečeno, držim da je gospodin Kostić takođe sklon da Goli otok vidi kao mašineriju za neutralisanje, ne prevaspitavanje, tako se da razumem. Ali dobro, kako god bilo. Dakle, sam autor ove knjige prikazuje lepezu različitih ljudskih reakcija na taj, kako bi rekao, to im je izazov društveno-političkog modela. Ja, do duše, imam jednu zamerku na adresu Skinnera i njegovih prijatelja druge vrste. Skinner, recimo, kaže da ljudi nisu slobodni, a pritom misli na njihovu zavisnost od takozvane spoljašnje nužnosti, spoljašnjih determinizama, ali ne i na zavisnost od psiholoških determinizama koji takođe postoje. Kad ne bi bilo psiholoških determinizama, svi zatočenici na Golom otoku na jednak način reagovali na taj izazov i Dragosin Mihajlović, naš veliki pisac i veliki svedok, bi onda reagovao isto tako kao i neki tamo, recimo, doušnik i čovjek koji je potpuno pokletkao pod pritiskom te grozomorne mašinerije. Evo, ako sam odužio, neka mi oproste slušalci.
Baš sam u škripcu. Mesec dana sam spremao jednu formu izlaganja, a sad osjećam da bi to bilo bezobrazno i neprimjereno situaciji. Naime, spremao sam provokativno da vas povedem na put. Jedan su to uradio, na put Golog otoka, i da vas etapu po etapu, da vam predočim šta su ljudi morali da rade da bi se vratili iz Golog otoka. Čak ni sada, u ovoj situaciji, ovde, kad ne preti nikome nikakva opasnost, fizička opasnost, ne mogu to da uradim. Možda bih mogao sa psiholozima, s vama ne. Rizikujem zbog tako duge pripreme i zbog sadašnjeg izlaganja koje je potpuno nepripremljeno, da posumnjate da li sam ja stvarno to napisao. Verujte mi na reč da jesam. Pokušat ću da izložim ono što je možda sporno ili bi moglo biti sporno. Naime, iz knjige se to ne može vidjeti dovoljno, ali potpuno sam ubeđen da nema načina da nijedan društveni sistem, ma koliko bio pažljivo planiran, ma koliko bio razrađen scijentistički, da nema načina da od pojedinca sačini mašinu. Ali, to ono što onespokojava jeste da će uvek biti ljudi, ne mali broj koji će to pokušavati. Da li je moguće da nas istorija ili istorija kao nešto što se piše, što se izučava, što se uči, ili istorija koja se prenosi nekim drugim kanalima, ne može ničemu naučiti. Uvek iznova, ko dovoljno živi, suočava se sa činjenicom da se problem slobode ili zavisnosti od spoljašnjih okolnosti iznova mora preispitivati. Ponekad pomislim da je kraj istorije zato što već je sve poznato, sve je predvidivo.